Pablo and Reynalda Giao. Bless Constantine Apimwar and family. Richard Giao family. Yoli Jesselyn Jeffrey and Joshua Tayag. Ched Alfonso. Jocelyn and Elmer Heroso. Claudia Camiling. Teresa Alfonso. Harris and Marlin. Veronica De Leon. Tony Mendoza. Tess Calma. Teddy Edelrina Eduardo Calma Jr., Edelmira Kayanan, Angel and Ines Gosum, Roel and Carmen Bautista, Ernesto Bolos, Manlutak, Medina and Polintan family, Anika May, John Alfred, Aliana Marie, April John Marini, Alfredo Kayanan Jr., T.G. Castro, Patrick Miguel, and Bong Minabes, Mercy and Jeffrey Rabadon, Romeo and Tess Lasco, Francis Lasco and family, Jess and Mel Soriano, Edgar and Glenda Navarro, Lay Nicole Kyle Ocampo, Rodel and Jinky Manyalak, J and JC Soriano, Michael and Diane Marin, AC and Jonah Soriano, Johnny and Juanita Manyalak, Eddie Rosario Gilas, Chit and Robin Angeles, Neddy Macalino, Cherry and Simon Nathan, Leah and Ansley Gonzalez, Kate Gilas, BJ and Dolly Manlutak, Jay and Chica Rion, Ronnie Gatos, Ning Paharit, Bienvenido Sason Jr., Bienvenido Sr. and Gloria Sason, Ambrosio and Edna Manglanlan, Dr. Leleng Santiago and family, Sikat and Almario family, Emerito and Senaida David, Emerson and Ken May David, Shane and Kevin Manabat, Marco and Sion Manabat, Erica Summer David, Crisen Nicole Senaida and Christopher Cuenco, Rodolfo Cuenco and family, Julian Borlongan and family. Birthday Beatrice David, Julian Medina. Para king makapasubaling kayadwan ng Dipat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jerby Ireland Claire Sikat, Niria Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph Mary Hazel and E.J. Valentino, Joseph Emilio and Ethan Di Giacomo, Mike Melody Gabriel and Micaela Yang, Devin Irene Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris and Lisa Pineda, Minerva Redward Concepcion, Carissa Marie, Charmaine Ronilo, Rain Jasper, Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layog, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro Dorado, Arcel and Shangri-La Gilas, Francilin Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, J.C. Bon and Mylene Bitug, Elisa Angeline Mariano, Conrado Jenny Mariano, Carmelita Maria Carmela, Maria Manuela Cueva, Glenn and Janice Bermudo, Apollos and Peaches Ocampo, Anika May, John Alfred, Aliana Marie, April John Marini, and Alfredo Cayanan Jr., T.J. Castro, Patrick Miguel Bisda, Bong and Hasmin Minabes, Mercy and Jeffrey Rabadon, Romeo and Tess Lasco, Francis Lasco and family, Tita Gosum, Crisanto Santos, Mark Henner and Jerry May Paharit, Michelle Ann Paharit, Arturo Torres Jr., Mary Grace and Roy Datoy, JP and Juby Sason, UG and Marie Chris Sason, Allen and Manette Maglanlan, Rexen David. Para King Malagwang Kapaldanan de Consuelo Mendoza, Francisco Inco, Almario Manlutak, Carmelita Manlutak, John Edward Mariano, Marites Sebastian, Rupina Ocampo, Natividad Ocampo, Ines Gosum, Norma Gueco, Elizabeth and Ernie Etiague, Ruming Ocampo, Jose Ocampo,
Rosario Gilas, Chi Carrion, Stephen Martin Manlutak, Rina Kayanan, Alfredo Kayanan Jr., Cecil Manlutak, Lucia Flores, Rogelio Cunanan, Marieta Cyril Luela, Jan Raquel, Joel Edna Rayel, Roman, Doktora Aleni Araulio, Lorna Betwin, Jeremy Victor Prancher, Fernando Magsino, Senaida Nalunat, Paraking Kapayapan ding Kaladwada de Jerome, Maria Julian Simeon Laureana, Pelino Salome Jose Sr., Isabel Gloria Angel Amparo Felicidad Melanio Paulino, Patricia Among Jose Giao, Dr. Bienvenido Antonio Florentino Loreta Pedro Cecilia, Julio Julia Medalla Hamilcar, Renato Rosario Flora Melchor Leonila, Constancia Froilan Quintin Sr. Quintin Jr., Belenciana Roberto Belen Dominador Cristeta, Antonio Maria Emerenciana Marcial Trinidad, Roberto Mirihilda Reblada Rodencio Reynaldo, Nenita George Torres, Antonio Victor Evelyn Aguas, Angelina Liberato Magbanwa, Marcelano Angelina Rebecca Roel Antonio Rowena Cuevas, Among Tony Dumawal, Jesus Tayag, Guillermo Beatriz Magdaleno Severino, Andres Clara Lidia Paule Ernesto Alfonso, Roberto Wang Kenching Lorenza, Monica Villarama, Arnel Kasupanan, Colombina Inco, Simeon Maria Godofredo Tayag, Getulio Lucina Eduardo Calma Sr., Rapi Jennifer Bisda, Feliciano Castro Sr. and Jr., Erlinda Modesta Joselito, Luis Corazon Emanuel Isidro, Maria Erico Mariano, Julieta Job Carrel, Joan Clelan, Cornelio Marcelina, Dionisio Melvin Dalugdugan, Sita Tess David, Castor Auring Santiago, Erning Sevilla, Bernardo Nicolas, Rafaela Manlutak, Nicolas Apolonia, Herminia Herminihilda Victoria, Pablo Felipe, Conrado Marivic, Antonio Jose Lopez, Fortunata Jose Gasa, Jesus Gloria Valentino, Jaime Marisa Cristeta, Bebencia Jolica Terence Davis, Serapin Rosalinda Victoria Marcelo Justin, Edgardo Manlutak, Crisanto Gosum, Jesus Soriano, Cesar Dionisia Emilio, Cornelia Senon, Nick Arcilla, Serapin Rosalinda Victoria Marcelo, Justin Ernie Pablo Mirna, Jimmy Mariano Marcelina Turla, Salome Turla, Carlos Roque Sr., Teresita Dizon, Rosalinda Palacio, Benita Pacifico, Jerry Alice Alfredo Sr., Teresita Ruben Sr., Elena Reynaldo Saturnino, Yolanda Ramses, Wilmar Bonifacia, Encarnacion Genaro Maximo Ramon Ticang, Irene Cecilio Emerenciana Salvador, Reynaldo Torres, Jose Flores, Ronnie Ray Luz, Reino Mariano, Mariano Turla, Carlos Jimmy Pedro, Victoria Rosendo Jesus Joy Maria Gasa, Antonio Jose Bustos Jr., Jose Vergara, Adriano Laico, Juanita Maglalang, Federico Felicidad Parico, Benedicto Arsenia Inco, Maria Arsenio, Veronica Cruz, Feliciano Bautista, Antonio Beatriz Bautista, Julian Pasencia Caranay, Marcial Felisa Simeon, Dante David Maxima, Jose Sunglao Santiago, Consolacion Gosum, Irene Turla, Tita Tixon, Jimmy Bitog, Jose Apolonia Mariano, Escolastica, Jesus Emerenciana Miguel Maria, Juliana Among Damaso Inco, Claudia Corazon Lisel David, Virginia Felix Cuenco, Aurea Nestor Ricardo Eduardo, Bernardo Roberto Agustin, Diosdado Melanio Elena Lucila, Corazon Ernesto David, Dominga Guevara, Jacinto de Dios Jr.,
Estrelita Seferino Ramon, Billy Remedios Elena Roque, Cesar Biscocho, Dionisia Emilio Cornelia, at ding maldang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na rin ang ala ng makaganaka karela.
Yo kasanting lang nangalan, karing bundok ning darat ang mamalita, ing kaligtasan. Yo kasanting lang nangalan, karing bundok ning darat ang mamalita, ing kaligtasan. Pakatipon tamo, king lagyon ng ipa, apo ng anak, apo ng Espiritu Santo, Amen. ing lugod at grasya ni ginutamong Heso Kristo, at ning Joseph pa, manatili sanang parati, kay kayungan. At kekaan timurin. Maya pagat panapon po, kay kayungan. Maya pagat panapon mo naman po. Ngayon at yuta na king Biyernes, ning ika-20 metong a Domingo, ning karaniwan a panahon. At king kakatamong ebanghelyo ngayon, damdaman tayo ing metong atalimhaga, ginamit na ning ginutamong Yesu Kristo, patungkol king panyatang na ning lalaking kakasal, at pamanenayada, ring apulong dalaga, ring 5 mangmang, at ding 5 mga biyasa. At ban kanita, maging karapat dapat tamang magmasusi, kaniting misteryo ng Kristo, pasibayog ganakan at sisyantala, rin kaya katamong pamikasal at kakulangan, at king kababanlupan yawaran tamong pasibayo, ing lunos 10 kapatawaranan ng Diyos. Itamungan, magkumpisal ko, King Diyos sa mayipayang totoo, at kay kayo kapatad, uling may kasala kong bina, kingisi pamano at dapat, at may liwang kakulangan. Ulinitay panigapuk kang Santa Mariang Kapilan Mang Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kay kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos sa ginuta mo. ing Diyos sa mayupayang tutu pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, ang gaking biye alang angka. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo. Oy paming at subanwa, iba't king kapanaunan di Abraham at Moises, ang gakaniting oras ning pamipulong ning kekang iglesia, king panalangin, inubog meing metong abalayan, king larawan ning kekang anak. Panwanan mesa na iting balayan karing kalam ning kekang kayarian, asoy wanda kasana king balang kapag nasanmi, at apakit ing lugod mi king metong at metong antimo, nung makanano mo kaming likuran. Itiadwan mi kapamilata ng Kristong kinumi. Amen. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. E na ako tinubod Jesus, ban maminyag. Tinubod na ako, ban ipanaral ko, ing maya pabalita, at ipanaral king pamagsalitang pamanalumpakan, king kabyasnan ding tao. Ban king makanya na paralan, ing kamatayan ng Kristo king krus, emi payalang kabaldugan. Uling ingaral tungkol king kamatayan ng Kristo king krus, kamangmangan para karing mipapahamak. Dapat kay katamong mililigtas, upayani ning Diyos. Uling ing kasulatan sa sabiana, siran ko ing kabyasnan daring biyasa, at ipalto ko nga lang ulaga, ing isipan ding matalino. Ngenino ya magbiling biyasa, o ing eskriba, o ing magaling king debate kete king yato. Pepakit ning Diyos king kabyasnan king yato, kamangmangan mo. Uling king kabyasnan ning Diyos, gewa ng masakit para karing tao, ing abalure king kapamilatan ning karelang kabyasnan.
Bagkus mayapa ning Diyos, iligtas no ring maniwala, king kapamilataning kamangmanganing aral apanaral mi. Malaing adwan daring Hudyo, at kabyasnan ing panintanan daring Griego. Dapat kami, ipanaral mi ay Kristo ami pako king krus. Aral makatakid karing Hudyo, at kamangmangan para karing pagano. Dapat para karetang inaus ning Diyos, Hudyo laman o pagano, iting aral yay Kristo, ingupaya at kabyasnan ning Diyos. Ulinging balamu kamangmanganing Diyos, may giting kabyasnan ding tao, ating balamu kay naning Diyos, sikanan amay git king sablang sikanan ding tao. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalit at pakibat, ing pong pakibat tamo, ing yato mitmuya king kaya paning Ginoo. Ulitan taya po. Ingyato mitmuya king kaya paning Ginoo. Ikong sablang matulid a pamibiyebye, king Ginoo tumula kayo. Ikayong makipusong dalise, kapurian sukat yung ibye. Kambening lira, Ginoo ke kayo yang purian. Kambening gitara, panigtigan niye. Pakibat po. Ingyato mitmuya king kaya paning Ginoo. Uling ingamano ning Ginoo mitmong katapatan, at apanaligan sa blanang depatan. Kaluguruan na ing hostisya at ing katapatan. Yato kayang kakatmuan, king kayang pakamal. Pakibat po. Ingyato mitmuya king kaya paning Ginoo. Ing ginuyang sisira, king tangkaring bansa. Bibigwa na ing marokdang nasa. Dapat ding sariling balak ning Diyos, manatilila kabang-kaba. Kapag nasana, kapilan man matda. Pakibat po. Ingyato mitmuya king kaya paning Ginoo. Alleluia, 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 alleluia. Tapat yung Ginoo, king sablanang pangako, at pawangan mayap, ing dapat no. Alleluia, 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 alleluia. Ing Ginoo manatili ake kayo, At kekaan timorin, pamamasa king maya pabalita, agpang kang Mateo. ligaya keka o Ginoo. I Jesus selita ni ting talimhaga karingkeyang alagad. Ing kayaryaning banwa apakiwangis me king anti kaniti. Ating apulong dalagang linwal, bansalubong king lalaking kakasal. Atin yang daralang suluing balang metong karela. Ding 5 karela mangmangla, at ding 5 naman may isipla. Ding 5 mangmang delara, dela-dala ring karelang sulu, dapat elamig bakal reserbang laro. Dapat ding 5 may isip migdalalang aliwang laro, bukod ketang at syukaring suluda. Mayan talaya ing lalaking kakasal king panyatang na, inya ikwarang mitunduring dalaga ang gaking mi patutudla. Dapat inyang kapitanga ng bengi meramdam ing kulisak, hoy ni na ing lalaking kakasal, lumwal kayo at salubungan niya. May gising na ring apulong dalaga at inayos na ing karelang sulu. Ngara ding 5 mangmang karing 5 mayisip. Idakeyo kami king ke kayong laro, uling matatdala ring sulumi. Dapat ngarang may kibat, magkang makagyo ke katamungan. Maya po, munta kayo sa outli king tindahan, at sali kayo para ke kayo.
Inyalinwan na rin 5 mangmang bansaling laro. At kabang alalo, di natangyo ing lalaking kakasal. Ding 5 dalagang mayisip pa makapanaya at makasadya, melawas lang linup king lugal ning kakasal, kambening lalaking kakasal at misaraya ing paspo. Kay ba't nanito, di natang laring 5 mangmang adalaga. Gino, ibuklat ye po yung paspul, ngarang kukulayit. Dapat may kibat, nga nang may kibat karela, makanano keng ibuklat, era kayo aki kilala. Nga kuwari, nga nang memupos Jesus. Maglame kayo, uling eyo balo ing alto, ni ing oras. Ing maya pabalita, may kakatamong kaligtasan. Kapurian ke kao Kristo. Maya pagat panapon po pa si Bayo, kaya kayo ngayon? Kumusta kayo po? Ayop po. Tita Jessica, nung alimbawa, nga pong kinudi na tangyakeni, kay ba't sabyana, Jessica, nako, taratuki nakakanako. Makasadya na kayo po. Ali kayo po. O nung itita Judy, at supalaking kagulutan ng apong kinukakalbitan nga na, Jude, nako, tara, tuki nakakanako. Tuki kayo po. Tuki na kayo. Potambengi po kanyan na. Nung halimbawa, dinatangya po yung apong ginukeni. Kay ba't kinumbira na kayong tuki na kanako? Will you accept His invitation to come with Him and to join Him? King kakatamong ebanghelyo ngeni, ing ginutamong Hesu Kristo, ginamit yang metong at talimhaga. Metong at talimhaga, bang kanita ilarawan ing malapit ng panyatang ning ginu king yato. Bang kanita ilarawan ing malapit ng panyatang ning Diyos pasibayo. At king panyatang na ning apong ginu, at inya mo namang papaganaka ing libro o ebanghelyo ng San Mateo, kaya katamo, kapamilatanan ning talimhaga. Nanuya ito? Be ready and use your time wisely. O ini siguro ing maging punto pigunaman tamong ngene. Be ready and use your time wisely. Bakit? Uling nga na ning talwing parti na ning ebanghelyo, uling eyo balo nung kapilan niya datang ni ing oras. Puri ng sabyan, anytime, pwede yang datang ing Diyos. At pwede nakatamong hatulan king panahon at oras etamo asahan. Pwede nakatamong puntalan king panahon at pamakitagon etamo panenayan. And the invitation to all of us today is to be ready and to use our time wisely. Puri ng sabyan, alakang sasayangan oras. At panemo sanang itakiki, ingke kang biye, agpangking mismong paralan, papakit na ning apong ginu, kaya katamo. Ing ebanghelyo ngeni, atin niya pong ausandang eschatological aspect. Puri ng sabyan, makaparikil ya para ketang payin tungulan, ketang parasan tamo, ketang malawot pa, ketang panenayan tamo, ketang pangarapan tamong biye. At ing pangarapan tamong ay ito, yapin ya, lalo na itamong talasal pantaya, katoliko, apin ya ing banwa. Anya, if you still remember, anya pong pagmasusyan tayo,
ing solemnidad na ning pangaitas na banwa ning indong virhen, kaladwat katawan, metong karimpigo naman tamo, that we have a special place up there. That we have a special place in heaven. At oita naman ing paninasan tamo. But then again, makanano tamong miras ketang special alugal ay ito para kaya katamo king banwa. Kapilan tayo dasnan. At kapilan tamo munta ka rin. At oita po ing panahon at oras apanyatang etamo panenayan. Etamo balo nung kapilan datang. At etamo balo nung nanong oras na katamo datangan. King Ebanghelyo, ating 5 babaeng mangmang ang popang 5 mayisip. Data ka nung 5 mayisip, nung lalawen niya po, king mumunang pamakiramdam ing Ebanghelyo, pala mo wari reting apulong dalaga, atin lang pamaging maymut. Ne po, itang, wari tuturuta mo, midake kaking kayatinan. You share your blessings. Pero in kakatamong Ebanghelyo, pala mo taliwas siya ketang tuturunan ita. O ba't nala dininan? Nining apulo, 5 babayeng mayisip, deting 5 babayeng mangmang, bang kanita misad-sadla, bang kanita mikalarula, ot bala mo making may mutla, o ba't pepasaliwan dopa? No sanang meko, ikit deng dinatang, ing apong Ginoo, dinatang ing lalaking kakasal, nung nuka rin represent neka no, agpang karing megaral, itang lalaking kakasal yapin ing Diyos, ing Ginoo adaratang, ing Ginoo panenayan, ing Ginoo umenang pakikasalan ing Santa Iglesia. O ba't nala mo dininan? Simple mo, uling ing pamangawang mayap pwedeng ipasa. Ing pamangawang kababanlub, ing pamaging mababa, pwedeng gawan para keka ning kaluguran mo. Ing tawong mi kasala, ing pamamye patawan, king tawong mi kasala, pwedeng gawan ning aliwang tao para keka. It is only you who can do everything for yourself. Nung kayapin oy ning ing Ebanghelyo tamo, papaganaka na kaya katawong that we should always be ready and let us not waste our time. Instead, let us use it wisely. Because at the end of the day, ing apong ginuking kayang pamanatol kaya katamo, bibyena nangan. Anya lawen niyo po, di na nakatamong pamakitagon bang kanita, gawa tamong mayap, di na nakatamong miyaliwang alimbawa nung makananong tamong mamatawad. Di na nakatamong miyaliwang alimbawa ang pongtip nung makananong miras banwa. Pipamye ing pibandyan, kakakalawat king material na bagay, nun maniwala ka, king amano na ning apong ginong babyebye. At kay ba't panyaligan ing kayang mismong sarili, dinawon mo, anting tinapening biye apanenayan tam. God is giving us ways. God is giving us everything. God is showing us examples on how to imitate Him. And God is giving us different blessings and graces just to prepare ourselves. Bang kanita isadya nakatamo, king kayang mismong panyatang. O neng maralas neng kayi ing makalungkot, yapin niya ing sasabyanan ning mumunang pamamasa. Para karing tawong akakit ing ulaganan ning kasalpantayanan, ing ulaganan ning sakripisyo na ning Diyos, para karela pikatulan. Sisimba lang sisimba, pero marites naman. Mga di na ako mo, potang ala na akong gagawan. Sumawit na ako mo, potang dakal na ako pera. Gawa na ako mong mayap, potang meging mayap na ako naman king sarili ko. Sometimes people do not really see the value na ning mismong gagawan at papasyag tamo. Nung kayapin nga na, ing kabyasnan king yato, kamangmangan king Diyos. At ing aman wandang pikatula ng pong kamangmangan king pamagsakripisyo na ning apong Ginoo. Yapin niya ito, ing tunay ang pong dalise lugod. Apapakit na kaya katamo. Ware, anyang mateyin ginutamong Yesu Kristo na anong gugulisak daring sundalo,
Nung ikapin ni ngari daringudyo, kuldas ka ke. Nung ikapin ni anak ng Diyos, kuldas ka ke, niligtas mi ke kang sarili. Pakayapan mi ke kang sarili. Ulwan mi ke kang sarili. Pekato lang. But they do not really see the value of that sacrificial offering. That sacrifice done by Jesus for us. Nung kaya pinoy ni ngeni ingkino. Kay ba't nangan pepakit ing sabla? Kay ba't tamong pekiramdaman ing pisyag na karing ebanghelyo ang pong pamamasa? God is giving us the opportunity to prepare ourselves. We are not running out of time. We have a lot of time. So we have a lot of time to be ready and to prepare ourselves. Be ready. Do not waste your time. Instead, use it wisely. Amen. Kapatad, ing ginumalagwa at mumunanong ababalo ring magdulap kay at daratang yaban sa lubungan nila. Kaniting kapanaligan karintala ibili, ring kaya katamong pamangailangan at ting pamangailangan ning yato arapan. Nga tamong manalangin, Ginoo, gawan mo kaming parating makasadya, king kekang panyatang. Ginoo, gawan mo kaming parating makasadyo, kingkekang panyatang. Para karing sablang kayanib king iglesia ning Diyos kete king yato. Kapanitilyan do sanang maayos at bitmong laruring karelang sulu, balang makasadya king panyatang ng Kristo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo kaming parating makasadya, kingkekang panyatang. Para karing sablang pamuntok sibiko, para atilasanang makasadyang munyekwenta king karelang pamamahala, po tangaw sano ning Ginoo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo kaming parating makasadya, kingkekang panyatang. Para karing sablang daralan kasakitan, tumulala sa ulinging karelang kasakitan, kawangis ning Ginoong Hesus, amanakit king kayang sarili, karela po tangaw sanala, manalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo kaming parating makasadya, kingkekang panyatang. Para kay katang makatipon keti, aluburan tasayang kabyasnan, at paratiyang pagdulapan, ban agad nakatang lakwan ning kabalisan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo kaming parating makasadya, kingkekang panyatang. Ngeni mi papanalangin tamo, karing kaya katamong kayadwanan. Ipanalangin tala king Ginoo. Amen. Ginoo, gawan mo kaming parating makasadya, kay kekang panyatang. Ipa, parati kaya sanang makasadya king pamagbalik ning anak mo. Parati mi sanang pagdulapan ning kekang kabyasnan, at apa matulanda ka king kekang pamiisip, amano at dapat. Kapamilatan ng Kristong kinuming. Amen. Ingamot ni Darulami, kaining keneng sarili, aboning altar ning gemi, papadalan mo sa duwani, palang Pangina, pangis na amin, palang isipan at taktan, palang kaburian at kapagasan, palang lugod at pagkamal. Ingamot mi daralami, ay
Manalangin kayo kapatad, baning kanako at kaya kayong daon matanggap lang. Arapaning Joseph pang mayupayang totoo. Tanggapane saning Ginoo itindaon karanggamat mo. King ikapurit kaligaya ning kayang lagyo. King kaya kataming kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. O ipaming bigla lang, ikatula mo sana reting ay na daralan mi king kekang altar. At gawan mo lang sakramento ning kekaming kaligtasan. Itiyadwan mi kapamilata ng Kristong kinumi. Amen. Yung ginumanatili ake kayo. At keka Kaya't antimores. nayo ring puso yun. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong ginua Diyos tamo. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati, numan ka rin o ipa. Diyos king alang-angga at lubos mayupaya, kapamilata ng Heso Kristong kinumi. Iyo ing kekeng amano, aking kapamilatana, nelangan me ing meto yato. Iya ing talapangabos at tinubod mo ban ikabos na kami. Hinyasat kapamilatana ng Espiritu Santo, may katawan niyang tawat ni payit king Virhen Maria. Ti para na ing banal mong kaburian, ban italakad ne ing meto nga banal abalayan para keka. Inagpano ring gamat na king krus, ban sintangani, ing kamatayan at ibulalag na ing pamanyubling niye. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel ka rin banwa, daralit mi ing kekang ligay, layong makyabe king alang toknang dang pamamye kapurian keka, at ngamingan ngening masayang kakanta. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Mitnuyay banwa, mitnuyay yato, kingkek ang ligaya, kingkek ang ligaya. Hosanna, Hosanna, kagatas kata, Hosanna. Benedictus qui venit in nomine Domini. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Tunay kapin banal o ipa, iking panibatanan ning sablang kabanalan, uli nito pagparalumpumi, ing pabanalan mo sana reting ayin king Espiritum, ban para ke kami malyari lang katawan at daya, ng ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang lug king pamaylas at kamatayan, kinwane ing tinape, pepasalamat yakeka, piraso ne at binyene karing kayang disiplos nga na. Tanggapan yeti, ikongan at kananye, itiyeng kanakong katawan, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay bat naningapunan kinwane ing kalis. Pasibayo pe pasalamat yakeka. Binyen ing kalis karingke ang disiplos at ngana. Tanggapan yeti ikongan at minungko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talang hanggang tipan. Amibubu para ke kayo at para karing sablang tao. Keta mi patawaran laring kasalanan. Daptan yeti anting kapigaganakan kanako.
ing misteryo ning kasalpantayanan. I Cristo meteya, I Cristo mebeya, I Cristo datang, ya paging kawakasan, ning panahon. Datang, ya paging kawakasan, ning panahon. Datang, ya paging kawakasan, ing kawakasan, ning Inyang ini gaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo. Darawon mi yake kay ting tinape ning biye at kalis ning kaligtasan. At layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapagkumbaba ming pagamwa mo, kingi kaming ansanang may sulu-sulu, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong, ning banal Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyat, ban mi ganap yaking lugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, Florentino kay kaming Arsobispo, Pasyanin kay kaming Arsobispo Emerito, ding sablang obispo, pari at diakono, at dating pamilyang tinipon mo, ban kanita makisan metong, kaniting banala kapag masusyan mo. Galakan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at manenayang subling miye, at ding sablang meyango na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakalulman mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angka, ban kayabe ng Maria, ing Virhen ay induning Diyos, kayabe ng San Jose, kayang malay esposo, kayabe ding apostol, lalong-lalo na Santiago, at ding sablang banal, at tinupad king malmong kaburian king kekabanan ning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilata ng Kristo, kekang anak. King kapamilata ng Kristo, kambena at keya, ipang mayupayang puto, kagum ning banalay Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alang angka. Amen. 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 Anting metong nga pamilya maus tamong eni, king ipatamong at subanwa. Pangachubanwa, isang banyay lagyo mo, datang ke kami, kayarian mo, mi pamintuaning loob mo, ket isulip, antibanwa, ikakanan ni, ingaldo-aldo, yemo ke kami, ingaldongeni, at ipatawad ke kami, isalamig ka, at ipamamatawad mi, kahit mi kasalake kami, emukay kay sawal king tukso, emukay kay sawal king tukso, ngunit ikabos king maro, ipamingatyuban mo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopa ning kekang pakalulu,
Parati kayong mikabos king kasalan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, kay panyatang ng Yesu Kristo ang kay kaming talapangabos. Huling ke kain kayarian, ating kayo payan, ating ligaya manggaman, kingalangangga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi mo ka rin kay kang apostol, yung kapayapan lalakwan ko kay kayo, yung kanakong kapayapan niya, yung babye ko kay kayo. Mo sana babalikdan din kay kaming pamikasalat kainan. No nelawen mo yung kayapan ni kay kang Santa Iglesia. Paymayapan me ampon bilugan at pangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang angka. Amen. Yung kapayapaning ginuman tabi, sanang parati kaya kayungan. At kay kaante mo rin. Ipakita mo po ngeni, ing misasan metong tamo, king kapayapan. Kapayapan po. Agnus Dei, Ritolis peccata mundi, miserere, miserere nobis. Agnus Dei, Ritolis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Nyo ing kordero ning Diyos, nyo ing kordero ang milalakoking kasalanan ning yato, mapalad tami tamong mayayawas makisan metong, king kayang banaladulang. Ginuek matampang tanggap ke ka. Dapat yagkas miya nga mano mo, kumayap na ako. Katawan at daya ng Kristo ay sadsat nakatangan sana, hagating dielang angka. Amen. Kabiasnan na nung kabaldugan, bewang matas sa litaling angeles, nung inlugod king dining nauyang ala, tukil yang matni, kamparayang angin. Kasal pantayan nananungay biyena, undok lamar, tingali magdalugar, nung anak ulugod, idawang kemaling biyen, alang kabalduganing depat ko. Inglugod mapibabata, inglugod lubos king anaka, emay ngut mapangadilya at matas, katulan ay tuto, kalungkot ni maro. Ing kabiasnan
ating kayangganan, tumiras na ingtakdang panahon, akin tayo'y Diyos, tumulay ang puso, mag-ari ay lugod, mag-ari ay Diyos. Akin tayo'y Diyos, tumulay ang puso, mag-ari ang lugod, mag-ari ay Diyos. Manalangin tamo. O paming malukot, pasiknangan mo kami kapamilatan iting saop king kaya kaming kaligtasan. Kapamilatan iting Eucharistia, pagkaluban mo sanang alangpatan at apanyulong, ing tunay kasalpantayanan king mabilog ayato. Itiadwan mi king lagyo ng Jesus sa ginumi. Amen. Bayo po ing tauling bendisyon, panagkatya mo po ing kaya katamong king tutuking bulan pagmasusyan tayo ing catechetical man. At metong po karing programa tamo, kini king parokya ng Santiago Apostol, yapin itang mika formation talk tamo. Nanuya po ing topic, para bukas, impong topic makaparikil pisabyan, yapin ya ing sacrament of marriage and holiness of family life. O yan po ing pisabyan tamo bukas, alas 2 ning ugtong aldo, hanggang alas 4:30 ning gat panapon. Ing mamyetok po kay katamu yapin Brother Etiel Rojas. Ing venue po ken pong museum, St. James Parish Museum. Nung ating kopong oras, kakilalang miyasawa, abisang mas lalong palalaman ning karelang belwan king kasal at king kabanala na ning pamilya. Malaryo pong agkatanban, makiramdam at makibalo mo naman kaniting may banggit topic. At karing tutuking Sabado po kanyan, atin mo naman topic makaparikil. Pisabyan mo naman, nung bisa kayo rin pong mag-attend. So this coming Saturdays of September, kanitatala po a-announce nung nanulat ing topic pisasabyan, balang Sabado ning kat panapon. Dakala salamat po. Pasibayo, be ready. Kalupa na ning Ebanghelyo. And let us not waste our time. Instead, let us use it wisely. Kaya kayungan pong sablang tinagon at mekisan metong, kaniting kapag masusyan, dakala salamat po kaya kayungan. Ing ginumanatili kaya kayo, At kay kaante mo, at bendisyonan ako sana't ingatan, ang tabayanan at pakamalan ning lubos mayupayang Diyos. Singip pa, ing anak, ating Espiritu Santo, Amen. hindi sa mayari umeta ng parati, king kapayapaan ng Kristo. Salamat king Diyos. Kasantinggang tangalan, karing bundok, ning daratang mamalita, ing kaligtasan.